ese inkomoko y'urwango ruri hagati ya Kongo n'u Rwanda byaba byaragenze gute, byaba byaraciye, byaba byaravuye hehe? Byose tega amatwi ubashe kubyumva. Kora subscribe, ukore share, ukore comment, uhegeze ku bantu bawe ibintu byose waba wumva by'ubwenge, ibintu by'ubucukumbuzi byose ubashe kubyumvisha abantu bose mwamusangiye buri kimwe cyose. Ntimuzasangira inzoga ngo munanirwe gusangira amakuru. Ibyo byo ni ibintu ugomba kumenya kandi ugomba gufata nk'ihame. Rero urwango rw'amateka y'u Rwanda ndetse na Kongo ni ibintu byatangiye kera kandi ni ibintu bifite umuzi, ni ibintu bifite aho byavuye, ntabwo ari ibintu byabyutse mu gitondo ngo ubashe kwizana byitereka aho ngaho. Rero u Rwanda ndetse na Kongo ikibazo cyabo giteye gitya. Ubundi nujya kuvuga ikibazo cya Kongo n'u Rwanda, ubu bari kukibona muri M23 uko yaje nako ifite uko yaje, bavuga yuko u Rwanda rubaho ruyitera inkunga. Ese koko ibyo niko byaba bimeze? Ese byabifitanye isano? Tega amatwi wumve, biyige kandi wicare wige, ntubashe kugira umwanya na muto utakaza wapfusha ubusa. Uri warangaye banza wumve inkuru yose irangire, birarangira umenye ukuri aho guherereye. U Rwanda ikintu rupfa na Kongo intangirano yavuye. Ubundi tureta tugenda tugere mu gihe cy'abami. Mu gihe cy'abami mwibuke yuko uwabaga umwami yagendaga agatera hariya akahafata akomeka ku gihugu, undi agatera hariya agafata ku gihugu, undi agatera hariya akahafata ku gihugu akahomeka ku gihugu cyiwe. Bityo umwami yabaga afite imbaraga nyinshi, yabashaga kwigwizaho ubutaka bunini. Rero n'ibyo byabayeho. U Rwanda babashije kurwana hirya no hino hatandukanye, babasha u Rwanda kurwagura barugira runini. Noneho Kigeli wa kane Rwabugiri niwe muntu uheruka kuba yarwagura. Rero kari agace muri Kongo horo abarwaniramo hariya, Kigeli wa kane Rwabugiri yabashije kuharwanira, abasha gufata ubuce bumwe na bumwe, cyane yuko yitwaga mu Bunyabungo. Icyo gihe hari harabaye mu Rwanda. Rero u Rwanda mbere mu gihe cya Rwabugiri rwari rufite kilometero kare ibihumbi 110. Kilometero kare ibihumbi 110. Ibuka yuko ubu ngubu magingo y'u Rwanda rusigaranye kilometero kare ibihumbi 26,338. Mwumve ibirometero byinshi byagendeyemo. Rero impamvu rusigaye rungana gutyo mbere rwayo runini, nabyo ndaza kibasobanura uko byagenze. Noneho baje kurwana baragenda, Rwabugiri arahafata. Muri uko kuhafata rero umwami mu gihe akimara kuhafata, urumva hari n'abaturage bagombaga kujyayo bakajya gutura muri icyo gihugu. Rero baragiye baratura, barabyara, barororoka nk'abandi banyarwanda bose. Nacyo kiba igihugu cy'u Rwanda gituwemo n'abaturage b'abanyarwanda. Rero abazungu baje kuza b'abakoloni, baje bahageze barangije baradukoloniza, babasha gukuraho ubwami barabusenya. Gutyo hazamo ibintu by'imvururu, murabizi imwe na imwe za 59 abanyarwanda bahunga bavuga ngo ubuyobozi bwariho abatutsi, none abahutu nabo bageze igihe cyo kwigenga kubera yuko babashije kuba babakandamiza, bikubiye imitungo. Mbega politiki abanyamahanga abazungu babazanyemo babasha kumvikana, igihugu barakivuruyanga gihinduka agatobero. Noneho byaje kugera aho ngaho abakoloni barangije babona igihe cy'ubwigenge kirageze, haba inkundura yo gusaba ubwigenge, biba ngombwa ko ubwigenge bakenera kubutanga. Ariko muri uko kubutanga mu Rwanda ndetse n'ahandi hose muri Afurika uzumva hari kuba intambara zishingiye ku bintu by'ubukoloni. Rero no mu Rwanda barebye baravuga ati ni ikihe kintu twasiga cyazatuma tuzajya duhora tuhakama, cyazatuma tuzajya duhora dukurayo inyungu zose ku buryo inyungu zacu zitazarangira. Rero ubwo nibwo bafashe basiga baduciyemo amacakubiri, iby'abahutu n'abatutsi. Birangije ibyabayeho inyungu, umusaruro wavuyemo murawuzi namwe, ntabwo nakwirirwa mbisubiramo. Noneho bararebye basanga ikindi gice cyaba gisigaye cyaba gishingiye ahangaha, cyari gukata imipaka. Bagiye gukata imipaka bafata ubutaka bunini uko u Rwanda rwanganaga, barangije bararukata, ibice bimwe bisigara hanze y'igihugu cy'u Rwanda, bikaba ari bya biri n'ibice binini. Mwibuka yuko u Rwanda mbere nababwiye yuko rwari rufite kilometero kare ibihumbi 110. Noneho bafashe kilometero kare ibihumbi 11 byagiye mu gace ka Uganda, barangije bafata ibihumbi 26,338 baba ari byo baha u Rwanda. Bagiye gukata bakatiye ku mugezi w'Umuvumba, barangije bakatira Kanyaru, barangije bahita bakatira no mu kiyaga cya Kivu. Igice kimwe cya Kivu kibi cya Kongo, ikindi kibi cy'u Rwanda. Mbere cyari cy'u Rwanda n'ubutaka bwo hakurya bwari ubw'u Rwanda. None bakatiye mu Kivu, urumva ko ubutaka bwasigaye hakurya y'Ikivu. Rero urumva nufate ibihumbi 110
warangiza ugakuramo ibihumbi 11 tukuramo ibihumbi 26,338 harasigara kilometero kare ibihumbi 70,662 ibihumbi 70,662 urumva ko aribwo butaka bwasigaye Kongo. Urumva ko ari nk'u Rwanda nk'inshuro nk'eshatu. Rero bikimara kugenda gutyo ubwo butaka bwasigaye muri Kongo, b'abanyarwanda babusigayemo basigaye babaho n'ubundi nk'abandi banyarwanda bose. None uko hano mu Rwanda harimo ibintu by'amacakubiri, harimo ibintu byo guteranya amoko abiri Abahutu n'Abatutsi, ntabwo byahabwaga aha mu Rwanda gusa, no muri Kongo byabashaga kubayo. Noneho byarakomeje biragenda, hano mu Rwanda bigera urwego bikabaho jenoside yakorewe Abatutsi, barangije ubwoko bumwe bw'abantu burangije burapfa, aribwo bwari Abatutsi. Rero ibyo ntabwo byari biri mu Rwanda gusa, no muri Kongo byari biriyo nk'uko, naho kari agace k'u Rwanda nubwo imipaka yari itandukanye, ariko imico yari ihuye n'inyigisho ba nyiri kuzigisha bose bashakaga ku buryo bagerayo. Noneho birangije hano mu Rwanda mwibuke yuko jenoside yakorewe Abatutsi yaje kurangira irangijwe n'inkotanyi zari ziturutse mu gihugu cya Uganda, baje barwana ubwigenge bwabo, barangije babigeraho. Noneho ku gice cyasigaye muri Kongo cyocyo ntabwo jenoside yarangiye, cyane yuko hoho nimba u Rwanda barabashije kurubohora, agace kaho ko kari hanze y'igihugu ntabwo bari kujyayo kandi hatari kwitwa u Rwanda. Bivuga ngo b'Abatutsi baho basigaye bapfa, b'Abatutsi baho basigaye barenganywa nk'uko byarimo bikorwa hano mu Rwanda. Noneho byarakomeje, kandi mwibuke yuko abantu bakoze jenoside bashyigikiye ubuyobozi bw'aha mu Rwanda bose bahise bahungira muri Kongo. None urumva ba bantu bitwaga Abatutsi bari muri Kongo bahise bahura n'ibibazo bibiri. Ikibazo cya mbere cyari cy'abaturanyi bari kubica, ikibazo cya kabiri ni abari bameneshejwe rero bafite umujinya, baragenda bahita babasangayo, ibyo bakore namwe murabyumva. Noneho rero hari abandi bantu babashije kureba bimaze kubarambira ibyo ubwicanyi bimaze kubakorerwa, bari kubanyaga inka zabo. Abo bantu nibo baje kwikusanya, barangije bakora umutwe wa M23. Noneho uwo mutwe wa M23 kwari ukurwanira uburenganzira bw'abakongomani, bw'abanyarwanda bavuga ikinyarwanda. Kongo yoyo ikimara kubibona yahise ivuga ngo abanyarwanda, abakongomani babasha kuvuga ikinyarwanda bagomba kwicwa. Ariko noneho icyongeyeho, bari abo mu bwoko bw'Abatutsi, abo nibo bagombaga kwicwa, bagombaga gukurwaho. Barangije barabangaza. Mwibuka hano mu Rwanda hari impunzi zigera mu 100,000, Uganda hari ibihumbi bigera muri 500, Kenya hari impunzi zigera mu 100,000. Izo ngizo n'iz'abakongomani bavuga ikinyarwanda babashije kumenesha, barahungisha. Noneho rero abana babo nabo babashije kugira imbaraga, nibo bakoze umutwe wa M23. Nuko bavuga ngo abakongomani bavuga ikirimi cy'ikinyarwanda ntibabashe kubareka bagira uburenganzira nk'ubw'abandi baturage bose, kandi bareke kubagaragura. Noneho Kongo nayo yarangiza ikavuga ati muri Kongo nta bantu bavuga ikinyarwanda bahari, ntabwo ari abakongomani bari kurwana, ahubwo n'u Rwanda ruri kuza kudutera. Rero mwibuke yuko babandi baciye imipaka, babandi basize bakoze amarorerwa bigishije abaturage ibintu bibi, bumve yuko batagiye ngo batange ubwigenge bagende, ahubwo bagarutse kureba za nyungu. Uko barwana niko baza basahurira mu nduru imitungo yo hirya no hino. Uko hano mu Rwanda basubiranagamo, niko bazaga basahura. Rero menya yuko ako gace ko muri Kongo niko gace basigaranye. Wibuke yuko hari agace kagiye Uganda, aho ngo hari umutekano, nta kintu bari kuhakura, nta n'inyungu bari kuhabona. Rero agace ko muri Kongo niko gace bari gukuramo imitungo bo bifuza. Rero ntabwo bifuza yuko iyo mitungo bayirekura yagenda, bakeneye yuko n'iyo mitungo bagomba kuba bagira ikintu bayibonaho. Rero ugomba kumva yuko icyo kibazo ntabwo kirimo u Rwanda, Kongo ndetse na FDLR yagiyeyo gusa, ahubwo hari abandi bantu bakorera, n'abapagasi, hari ba bosi. Abo ba bosi rero nibo bagomba kuba bavuga ngo iki kibazo nta mpamvu yo kurangira ryaba ari ikosa. Rero uko kutarangira hari abandi babifitemo uruhare, bafite agatuza bari hejuru cyane, hahandi bandi ba nyiri inyungu mu nyungu ziruhukira. Rero Kongo yoyo kugira ngo ibashe kuba yabona inkunga, ibashe kuba yashyira ibintu ku rwego mpuzamahanga, yo yigenda yitwaje ngo twatewe n'u Rwanda
kubera yuko abantu barwana ni abantu bari kuvuga ngo bari guharanira uburenganzira bw'abakongomani bavuga ikinyarwanda. urumva ko biri gufitanye isano n'u Rwanda. u Rwanda narwo rukarega Kongo yuko yacumbikiye abantu basize bakoze jenoside, ikaba yifuza yuko Kongo yabirukana muri Kongo, none yabirukanamo bakaza mu Rwanda bakishyura ibyo bakoze. Kongo none ntishaka kubarekura kubera igitutu cy'aba abantu basize bigishije ayo macakubiri bashaka kuguma gusahuriramo. Iyo nibwo yakenera kubikora, ariko hari abandi batayemerera. Noneho barangije ubwo ngubwo icyo kibazo cy'abakongomani bavuga ikinyarwanda, iyo bagiye hari bakavuga ati bari kuduhohotera. Rero Kongo ihita ivuga ati abangaba ahubwo ni abantu bari kuza, ni u Rwanda ruri kuza rwitwaza ngo hari ubwoko bw'abantu twahonyoye, kandi batubeshyera ni u Rwanda rurimo rudutera. u Rwanda narwo rukagenda rukavuga ngo abangaba barimo barigeza nkana. Ikibazo kiri barahazi ni uko hari abanyarwanda bahungiyeho bakoze ibyaha bacumbikiye, kandi ikindi baturage basigayeyo bakata imipaka ntabwo bari gutuma baturiho nk'abanyagihugu, ahubwo bari gushaka kubirukana, n'ubundi barangiza bakayikubira bakaza bakareba ahandi bangarira, bakareba ahandi bajya. Ntabwo bafashe ubutaka bw'u Rwanda barabuturaho, ariko abaturage bari babukuyeho ntibashaka yuko babuturaho, kandi b'abaturage nabo ntabwo bagomba kwirukana iwabo, nabo bagomba gutura iwabo. Rero niyo mpamvu M23 iri kurwanira uburenganzira bwayo. None yarwanira uburenganzira bwayo kubera ko bafitanye isano n'u Rwanda, bavuga ikinyarwanda, bari abanyarwanda, ahubwo cyabaye ikibazo cy'imipaka. Aho ngaho niho ruzingiye, niho bahita bavuga ngo u Rwanda ngo rurabatera inkunga rugira gute, ariko mu by'ukuri nta nkunga irimo aho ngaho, ahubwo n'abaturage babasha kwirwanaho, bakabasha kwirwanaho mu izina ryabo. Kandi mu by'ukuri ibibazo nk'ibyo by'imipaka ntiwibwire yuko byabaye ku Rwanda gusa. Buriya uzajya ubona hano mu Rwanda hari abamasayi, ujya uhabona. Buriya abamasayi bwari ubwami ukwabwo, bufite uko bubaye, bufite uko bumeze, ariko baciye imipaka. Bagiye guca imipaka, igice kimwe cyagiye kuri Kenya, ikindi kijya kuri Tanzania. Rero aho ngaho bobo ntabwo habashije kubamo amacakubiri, buri bamwe batuye hakurya abandi batuye hakuno, ariko baracyateye nk'umuryango. Boho baturanye neza, baturana nk'inshuti, nta bintu by'amacakubiri byabayeho. Hari n'abandi bitwa abajyaruwa nabo hari igice kiri muri Kenya n'ikindi kiba muri Tanzania. Ubwo nabwo bwari ubwami bwabo, ariko nabo babashije kuba babegeranya, bamwe batura hakurya abandi batura hakuno. Rero icyo si ikibazo cy'uko hari abaturage batuye hakurya abandi batuye hakuno, ahubwo ni ikibazo cy'uko abagiye guca iyo mipaka zari strategy zabo kugira ngo babashe kuba bakora inyungu zitandukanye. Ibyo ngibyo buriya n'igihugu cya Togo n'igihugu cya Ghana mbere bwari ubwami bumwe, ariko barangije babuciyemo kabiri. Ariko naho urumva yuko nta bintu by'amacakubiri byari birimo, kubera yuko bateganyaga yuko ba nyiri guca iyo mipaka ntabwo bateganyaga yuko muri uko bamwe batuye hakurya abandi hakuno ariho hava ikibazo. Ariko ikibazo cyo aha mu Rwanda no muri Kongo cyo nibyo bari barapanze kera, bapanga nuko bazashwana n'ukuntu bazajya basahurira mu nduru. Rero ikibazo cya Kongo n'u Rwanda, ikibazo kiri mu muzindani. Abakase imipaka nibo bagiteguye, abakase imipaka ni nabo batumye habaho amacakubiri n'ibya jenoside. Rero ni ikibazo gishingiye. Rero aho ngaho biragoye kuba cyapfa no gukemuka, kubera ko abandi bakihisha inyuma. Ayo yari amwe mu mateka agize avuga ku rwango rwa Kongo ndetse n'u Rwanda. Nitubasha kuba twacukumbura n'ibindi, murabizi turi abantu banyu, ibintu dukora dutegura ni ibintu mukunda, kandi ni ibintu twifuza ko mwamenya ibintu by'ingirakamaro, nabwo tuzabitegura. Murakoze cyane, mwari muri kumwe na Forbes. Rero mujye mwibuka mukore subscribe, mukore comment, mwereke abantu inshuti zanyu zose, mubasunikire link, mubabwire inkuru nk'iyi nziza, ibintu nk'ibi amateka meza, mubashe kuba mwakumenyera ukuri ku bintu bitandukanye. Turabashimiye.